bu suga жетпей yürse siz koy kamap koyupsuz ha? Yok yetmiyor. Koşularınız вообще koy bakat eken de acaba ha? Da davay ata düşündünüz ha? Давайте. Tezdestin ya. Anan acıke eğer çoğuzu erten bir sügün desiniz balдар keles 10 metre acıke. Oho mağan kara. Oy nanay. O bir aşuğu da karaçımdan sunu. Kara mı lan kara? Vay pişe. Oy как это так? Şu uyat emez bu lan. Ya. Onu da узкий koysun da. Ya. Üçüyorlar. Makbinen tötörün akantılar. Şunu görür. Tezirek onu açıkla sunu uyat ya. Karaçım şunçalık sunu toz saltır. Uyat emez be. Uyat degen boş gerek de. Halidece qanday? Yaxshimi? Desa yaxshi o'zi. Qanday? Yaxshi demiş. Ha. Женсоветimiz. Молодец. Halidece. Halidece de otar geliniz. Halide. Ova. Nar jaqdan dağı. Nar jağı. Nar jağı qayerdan kiremiz? Az köpük bol kaldı mı? Azmandan götürüp Halidece 10 metre 10 metre. Buzu perez, baldar kelet, arxitektura kelet, men orunbasalarım kelet. Atmetkаны koyup berет, arıktın betin, ece 10 metre oy boyun degenim. 10 metre tazalap beresiz. Күзде азыр мына полифра жумуштары бүткөндөн кийин сууну токтотобуз. Каналды боюмунан келип мына арыктарды бир сыйрат тазалап, мына кыркшы талдарды кырып арыктарды тазалайбыз. Ошого жардам бериңиздер. Баптар. Buluşum değil ya kıyırağıda balkalar hani kaptak mı? Жардам берет. Жардам берет. Ассаламу алейкум. Ажеке кандайсыз? Кыйналып айтасызбы, бала чыгартышпы? Намаздар кабыл болсун. Ajeke, atыңыз ким эле унутуп калдык? Шүкүрлүү ажеке. Азыр балдар келет. Арык бойунан 10 метр границаңарды ченеп берет, тазалап коюңуздар. Байлуу ажеке, арык тазалап берет. Наркы бетин дагы Жанөктө коюч. Полностью. Нар жагынан киребиз, өткөндө киргенбиз. Эсиңизде пол арык тазалап, мына арыкты азыр мына сууга тиши болуп атат ажеке. Сууга тиши бүткөндөн кийин арык токтотобуз. Ага арыкты суу берден сууну токтотобуз. Ага чейин мына сноштерин бүтүрүп алсак, техника келет да арыктар бир сыйра тазалап чип кетебиз. Анан бияка башка салбагыла ажеке. Тийбегиле бул жерге, бул мамлекеттин жери. Ооба, алгыла, пожалуйста. Наркын алыш керек болот. Ооба. Баптыр ажеке жакшы. Охо. Эже, бия Анталия. Анталияга бияга дейм. Эже, мына жерден, азыр балдар келет, архитектор менен орунбасарларым келет. Мына арыктын боюнан 10 метр ченеп беребиз, бошотуп коюңуздар. Водоохранный зона. Азырынча мына сууга иштери болуп, суу бар. Суу токтогондон кийин биз полностью ага чейин сноштерин бүтүрүп тазалап коебуз. Андан кийин келип техника менен полный арыкты тазалап, көрүнүп толуп калган. Арык иштерин тазалап, чекелдерине бирөө тазалап кетебиз. Мына коштоңуз дагы жылат, сиз дагы жыласыз. Кичпейилдикке бүгүн балдар келип ченеп берет, буза баштагыла. Макулбу жеке? Mayli bir salonum var. Davlatı kereyken nakit yaptı. Şimdi 2 kelin var. Келиндерди көчүрөбүз. Мына мен орунбасарым бар, мына райсыңар бар, келет. Чогуу иштейсиңер, макулбу? Анан эжеке, мына жер силердин жериңер эмес. Жок. Булар силердин жериң эмес. Бул водоохранный зона, корук зона. Булар жана кыргызчылык салып алгансыңар да, мусулманчылык кылыпчы. Буларды алгыла жеке, түшүндүңүзбү? Баптыр, тынч болуңуз. Кайгына киребиз. Ассаламу алейкум. Ажаба кандай, жакшысызбы? Десе жакшы, башка тынчпы? Кыйналып айтасызбы? Кантип атасыз? Намаздарды окудуңуз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ажаба мына суунун жээгин бошотуш керек болот. 10 метр. Балдар келет. Ченеп берет. Бүгүн эртеңден баштап бузуп тазалай бериңиздер. Анткени арыктын жээгин тазалап, техника жөнөтүп аңдышыбыз керек. Каналдын ичин тазалашыбыз керек. Такыр толуп калган. Ошого туура түшүнүү менен
bizim territoriyani boşaltib beringizlar ajaka. Oho, bu yoq Antalya ekan ha. Bu qayoqqa suvga tushib ketyapti hojam? Ha. İskele su olan. Ha, suv kelgan bu. Tualet bor ekan. Tualet sizniki? Ha, qo'shni bu. Shu buni ariqning bo'yidan ajaba 10 metr sanab beradi sizgacha. 10 metr sanab beradi. Buzib tozalayveringizlar. Ma'qul ajaba. Buna o yer sizlerin yeri emas acaba bu bizim mamlakettin yeri. Mamlakettin yeri bu vodohranный zona. Suv qo'riq zonasi bo'lavi. Su koruk zona olur. Suv qo'riq zona bo'ladi. Shuni bo'shatib beringizlar acaba. Buna qarang, ariq to'lib qolibdir. Dag'i bir 2-3 yilda совсем to'lib dag'i bu üstüme naraq chayat. Sel qaptaydi. O'shani to'g'ri shuni bilan emet bergan acaba. Assalomu alaykum. Ajim, qanday yaxshi? Nilufar aja bosin, qanday yaxshimi? Denso yaxshi? Namozni o'qib yotib oldingiz qaytib. Tak. Xudo xohlasa to'yga kelamiz. Bo'ldi. Buni ajika qancha ochamiz darjag'ini? Ochilmaydi, ha? Ya. Tayyor ekan, ha? Oho. Ehtiyot bo'ling. Tak, ajaka. Nilufar aja. Men shahardan meriman, To'xtorboyev. Tak. Bu to'y qachon? 24'de. Yo'q, to'y qachon? 24. To'yda o'tkazib oling. Ajaka to'yda o'tkazib olsin, men o'shani dardanda uyat. To'yda o'tkazib bacım. Kelin altasınlar ya. Kız yoldaşım çok değiş. Ha. Yoldaşım Kız vermez mi? Yolda. İki kız ver yapmışsın. Ya. Ava. Yemeni to'yda o'tkazib o'tib ajaka. Buna yerde balдар kelib agacha chene beresinglar zamrak başı. Chene berib qayog'idan bulush kerak, qayog'ini bo'shatish kerak. Ejaga ukazga aytib qo'yasizlar. To'yda o'tkazib o'tib o'lasak tayyor ekan. Zaborda olib meni buzasizlar bo'ldi. 10 metr suv qo'riq zonani bo'shatib beringlar ajaka. Ma'qulmi? Nilufar ajani chaqir. Nilufar aja. Yo'q, endi. Eja to'yga ne qo'shimcha kerak? Men bir belak qilib qo'yayin. Ayting. Dema, kvartalni. Keseler oldu. Yo'q, men bir belak qilayin sizga. Eja, siz eja bilan söylashib Nilufar aja men to'yga men atimdan belak qilaylik. Bir холодильник, bir divan bor. Allah razı olsun, rahmat. Kerakli narsa bo'lsa ejamga aytasiz. Ejaga o'zga. Jana to'g'ish bilan baylanishing. Men atimdan bir belak berib qo'yayin qizimizga. Ma'qul? Ikki belakda, ikki qizda. İki kız, eyiz kızlardan. Nima qilaylik aka? Ikki холодильник beraylik, bo'lavi, двухкамерный. Bo'ldi, shu azrab kelib tashlaydi. Azrab kelib Allah razı tushiradi. olsun, Bo'ldi. rahmat. Bo'pti. Jana to'g'ish bugun olib kelib tushirasiz. Men hozir aqchasini beraman. Acaba assalomu alaykum. Qandaysiz? Qana? Qana siz qatnashib yaxshi. Qana qiynalib aytasiz hozir aka, yaxshi. O'zi qanday? Shugur. Bu o'g'il va. O'g'lingiz bu. Allah'ın işi. Ha. Ben size anlaşık. Yaptıkla problem oldu. Problem var. Acaba? Yok. Xudo xohlasa hamma yaxshi bo'ladi. Men shahardan meriman. Familiyam To'xtorboyev. Buna vodohranный zonani bo'shatib qo'yasiz kichikbaylik acaba? Orada bana 6 metre alıyordum da. Çünkü bir dakika sonra gitmeye koyacağım ben bir yer. Buna zamir, qaraqlar. Yo'q, 6 emas, acaba 10 metr. Endi 10 metre diye yaptı. 10 metr bo'shatib qo'yinglar acaba. Biz hozir Xudo xolasa kanaldan berk betidan 10 metr, narqi betidan 10 metr. Ikki jegini tozalab, traktor jo'tiran qilishimiz kerak. Hozir mana suv palib bitsin, sugar ishlari bitsin, suvni to'xtatamizdagi agacha mana snoshlarni polностью bitirib tozalaymiz. Suv to'xtashi bilan kanalni tozalaymiz. O'shaga kichikbaylikka kanaldan jegini bo'shatib qo'yingizlar. Ama şunu bilemeyin. Endi bizde Yençik'ten 4 metre ket yaptı deyin de. Allah. Yani bunca bu kompensasyonu bulur. Bo'ladi. Men o'rinbosarim keladi, kelib Neyin ishlaydi. işli sorumuz bulur. Ko'ramiz ana. Komissiya keladi ishlaydi. Bu yerda sizniki acaba? Mana sizniki normal o'zi to'silgan ekanda sizniki.
Tosulgan ekan de buna qara. Bu janağı yemek köçü ha? Bu ece qanday жақсыпы? Bu yer boş ekan buna qarachi, bunda to'ra qilishib turdilar. Ova. Ova, охрана zona бар ekan. Bunda ejemdер молодец. Rahmat, Allah razı olsun. Eje toko bizçi mına 10 metrlik mına tosovuz arıktın boyunu. Bu yaka жылбайсыңар, макулбу? Эгер мына балдар келип арыкты ченеп берет, ошону 10 метр коюп туруп мына тосуп алсаңыздар боло берет. Тосуп алсаңыздар болот, bu жака өтпөңүздөр, макулбу? Ооба. Нар жагын карап койгула. Мына аласыңар, түшүндүңүзбү? 10 metr. Ооба. 10 metr. Kanaldın boyu da toğuklar. Yok yok uğramam. Ha, Ama agrot o'zimizniki agrot deb turib men mana shu koylar. qo'ylardan uğramam. Demir işe geldi ha. Ularni hammasini o'ylab qoldim. Yetse, jön. To'yot ketemga. Limondan. Elder bu suga jetmey yursa siz koy qamak koyupsiz ha? Yo'q, yetmaydi. Yo'q, Ha. chiqarmayman. Men boshqa chiqarmayman ishga. Buni chiqarib olib. Alın. Tak, bunlarla süleştik ha, bu alınlar. Alınlar. Oğlum, ana, yaxşı işte, yaxşı. Bu başladınlar oğlum? Buzu başlagıla oğlum. Vadaklan sonra boşalt koyalım, makul mu? Tushuntirishlarni olib keldim. Qanday oğlum, yaxşı işte, yaxşı. Oğlum, mınavu vadaklanı sonra boşalt koyalım. Ece aytdı da, işte boşalt koyalım. Onda boşalt, suyun boyun boşalt koyalım. Buzub alışlarda kümeleri ketdi, taxta paxtalar barla ketdi alar. Yalvar. Başqa uyga ketdi alar. Oğlum boşaltıp arxitektor kelet, men o'rinbosarım kelet, Zamir Paşoviç, bu kishi kelet. Kelip çenep beret, çenep eğer eme ola turgan bolsa, zabordu mına jaş baldarın түшүп кетет деп турган болсоңор. Фундаментти куюп, песка блок менен либо решетка менен тосуп кое бергиле, эч кандай биздин каршылыгыбыз жок. Только суунун жолун тоспогула, макул болом. Баптı, жакшы. Катуура карагыл. Ажаба. Assalamu alaykum. Qanday, yaxshisiz? Den-sog' yaxshi ajo? Bola-chaqa tinchmi? Qiynalib aytasizmi? İşte başlapsiz acaba? Ha, hava. Acaba 10 metre boşatıyoruz. 10 metre boşatıyoruz acaba. Gelip buna zaborda alın hava. Akırı buna da kansa tek tazalap barabız. Narık tazalaşıyoruz gerek. Narık bet de gider. Azaybayt acaba buna baldar kelet buna raisingar buna ke. Jane Tokoviç var, men o'rinbosarim var buna ke. Saltat Abdullayevni kelip emet et. Eğer Gosaktıdan Kızıl Kitebinlerden kirip kelse kompensasiya beremiz, yer beremiz. Koçuremiz, makul mu? Kıcaat bolun acaba. Buna acaba hazır buna yerde açıp arık tazalavasakçı erten keç buladı acaba. Karamız arık tolup kaldı, gördünüz mü? Sizleri bala mezgilde o ıldıcakta o çesiniz de mi? Ona o kısa bir yaptı değil mi? İşte Ova, buna tarıtı verdiniz de tarıtıpçı. Buna kengeytemiz, acaba keng kılıp arık kılavuz. Düşündünüz mü? Bak. Vadakranı zonan boşaltıp koyunuzlar. Bugün baldar kelet. Kança metre boşaltış gerek eken barın karab aytışat acaba. Makul mu? Oho, bu yak вообще koykan eken go. Koşlanınız вообще koy bakat eken de acaba. Ha? Полный антисанитария da karan. Ha. Karana koylardı. Demek bir de taş devir etti. açık kapılı mı? Ha. Mısır açık koyup da taş da etti. Bir taş devir. Çarptı o koyunu bir yıkırıp Bir yaka kirgen yok mu da biz? Bu da ne olacak ne gibi? Ova, özün kire öğretsinler. İyi misin? Ova, bu yakın değer öğretsin. Aha, buna su karaç. Kanday son su. Naca anamda da. Götürse? Kol ne var? Olmuyor. Karaç. Zaman suyun ceginde. Ova. Kara.
kanalda keyin çoğoytabız. Gördüңүзбү? Çoğun ketти кайта мындай эмелер менен ваткоз менен кеңешип арыкты çoğoytabыз. Ajaba. Su batpayт. Атыңыз ким Ажаба? Abdühalil. Абдыхалил Ажаба. Мынаны балдар келишет. Архитектурадан келишет, мен орунбасарларым келип, мына суунун жээгинен 10 метр бошотуп коюңуз. 10 метр бошотуп коюңуз водоохранный зонаны. Арыкты тазалашыбыз керек болду. Караң, такыр сууну кысып алсыңар. Анан бул жерде сиздин территория эмес, бул мамлекеттики. Мамлекеттики ошол суу корук зона. Бошотуп коюңуздар. Макулбу Ажа? Мына балдар келип сизге эме түшүндүрүп айтышат. Болуптур Ажеке, жакшы. Кана жаны каяка басабыз? Канада давай. Ажаба, ассаламу алейкум. Кандай, жакшысызбы, демдүүсүзбү? Балчыкар тынчпы? Assalamu alaikum. Кана бир пул кармаган колдордон бир кармап коелу бизге эми өксүн. Ну, бул жерде проблема жок экен. Жөнле, заборду алат. Ооба, бул жерде проблема жок экен. Ажаба, мына суу корук зонаны бошотушуңуз керек болот. Карашы. Ооба, тетиги забор бияка алып, мына өрдөктөрдү Ага. эгесиге бериң энди, болду, бүттү. Soy deymiz. Соя, ооба. Ооба. Мынаны водоохранный зона бошотуп койгула, макулбу? Хорошо. Так, муловне здание. Сыртма дедик, баласыга бошотот немелерди алып. Ооба. Мына балдар иштеп атат. Муну биз снос кылганбыз. Бул жер суунун үстүнө чыгып жатып алыпсыз, бир жолу шатып коюп, наракы эле өтүп алып алыпсыңар да суунун үстүгө. Yana şükür olsun. Мына суу. Мына суу. Тек көпүрөдөн көрүш керек экенбиз. Нар жагында денекти коюш, көрдүңүзбү? Я. Бул жол суунун үстүнө жатып алып алыпсыңар чыгып. Алгыла. Алды, снос болду, Снос болду, башынан куруу. Эми бул жагында снос болду. Азыр мына жерге чейин аламбы? 6 метр. Балдар айтышат, 10 метр аласыз. 10 метр аласыз. Мына кара. Эй, кана жана эси. Ажеке мына көрдүңүз, а? Bir yana alamaz. Жок, 10 метр аласыз. 10 metre, uşka sen 10 metre. Караң мына. Бул жолдун үстүнө чыгып жатып алып алыпсыңар да, ба? Ecem ramatılık kılgan al. Covid'de ötüp etken ecem. Мына эжеңиз курганбы, жездеңиз курганбы? Makul şey. Düşünün, Alağız bir yakınca. Карачы мына. Божак бетичи. Ажым. Кандай, жакшы иште, жакшы. Жүрүң ажым. Так, ну понятно, бул 10 метр алынат. Туурабы? Бул почти бош эле экен. 10 метр. Мен анча-мунча эсине чыгып калса, өзүңөр келип карайсыңар. Так, мына алынат, туурабы? Ооба, бул алынат. Düğüne gireceğiz. Мында карайсыңар, түшүндүңөрбү? Карайсыңар, ооба. Дедовой атачылар. Дедовой ата, түшүндүңүз, а? Давайте. Alağız. 10 Тездестиле. метр алабыз. Анан ажеке эгер чозуп, эртең бүрсүгөн десеңер, балдар келет, сурок берет. Эмеми техника менен бузабыз. Alağız, alağız. Аха. Bundan başka Ооба. Бул гостиница, ажым. Бул эме, а? Больница. Больница. Ооба. Nesine fakat kaçar? 10 метр ажеке. Мына кара. Buzlatacak. Ha. Yok şunu nar jagıраак салбайбы дейм де. Ажеке мындайраак салбай билемиз. Мына суу көрүнүп турсун дегенсиз да? Adamda demala ekinde uyamış. Ооба. Ажеке бузуп бересиз. Балдар келип түшүндүрүп айтат канча метр. Линияны коюп бересиңер, акырында буза баштагыла. Салам алейкум. Ажаба, Саламатсызбы, кандайсыз? Шарчабайсызбы? Ай, молодец. Шарчабайга
Kudam yetkizisiz bizge. Acaba buzub başladыңыздар, ha? Başladı. Sizi buyurunuz bir gezme bizge. Bo'ldi. Hurmat Demir. Rahmat. Al degandagi onamizda. Acaba mınavu vodohranni zonani boşaltib qo'yishlar. Hop. Aha, bo'pti acaba. Yer davlatniki. Ha, yer davlat. Yumush bizniki. To'g'ri. Bo'shat desa bo'shatamiz. Bo'ldi. Shu bo'ldi. Boşaltib berasizlar aka? Boshlatib. Boshladim. Boshladim. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Aya yaxshimi? Rahmat. Askaringizga baraka kelsin. Rahmat. Bo'ldi. Qanday yaxshimi? Siz yaxshi boshladingizmi? Ha, молодец. Boshtabsizlar aka, boşaltib qo'yingizlar, ha? Azamat, rahmat. Kızı var, özü biri başında okul var, onkologist bana 3 günden beri şu kızları benim, kuyuğaları benim özleri buzuşup atazı. Allah'ız, Hasan'a bakma. Rahmat aka. Qiymini olaverdi. Cennete hoş geldin. Buni ko'rdik-ku. Nazardan ko'rdik biz. Yova. Yer o'ng'oyli ekan, почти uy yo'q ekan. Так, yemeni, Zamir Paş. 10 metr vodohran zonani chizib berasizlar. Keyin tushuntirishlar yurgizlar. Aka, vodohran zonani bo'shatib beringizlar, ma'qulmi? Ha. Acaba qanday, yaxshimi? Siz yaxshi acaba? Ha. Ha, mo'chi. Bunlar shularniki bu? Bu ushbuga qaraymi? Ha, shu. Qara, совсем uyga kirib olibdi, qara. Ha, mashina. Bunun archag'ini ko'rgansa, bu toza bunaqasi. Mana suvni qara. Ha. Ko'l qara. Ha. Aka. Acı buna kanalın boyundan 10 metre boşaltıp koyunuz. 10 metre. Baldar arxitektor kelet. Men o'rinbosarlarim kelet. 10 metre çenep nazaka jılıp kanalın boyun boşaltıp koyular. Bakansa qaranglar. Tolu уже eme bolbay kalıptır. Narjağın qara, Canek Tokoyevich. Tetan gördünüz mü? O narjağın ötüyoruz. Ava. Bulga hech qanday eme yo'q ekan. Buniki yaxshilab qurilibdir. Narli jilsa da bo'ldi ekan. Aşağı gelip bizi 6 metre mi 10 metre mi? 10 metre acaba. Acık 10 metre. Canek Tokoyevich gördünüz mü narjağını? Bunlar motorumuzun alıyoruz. Ya. Motorunu bir doktor bir aldı. Bunda qara. Selamat. Kız mı? Qanday? Oy, nanay. O bir aşığı da qarachi bilan suvni. Qara bilan qara. Voy pishi. Oy. Ha. O da qarachi. Oho, narjag'i da shunday ekan. Qarachi buni. Qara suv aşayın deb qoldi o'zi. Срочно. Bu yerda erkek bormi? Ayolchi. 10 metre boşaltıp koyunuzlar. Bu yakta mamleketin jeri sizdiki emas. Bardığın baştan etegine çeyin kanalın iki jaqdan jegin, oң jaq jegin, sol jaq jegin boşaltıp keletamiz. Mına qarang, срочно arıq tazalap alsak erten sel болады. Oşoga kichipeyildike balдар kelet, çene berişet boşaltıp koyunuzlar eje. Mayli, boldi, tinch bolingizlar. Mına jerde aytam. Bu для себя skver qilib qaysi yer kelet bu yerga? On просто akçada төлөбөйүн деп эле. Өздөрүнүн аренда берип отургузуп койгула, төлөсүн. Все болду, бүттү. Кара мына элге кылып тосуп алыптыр. Gir albay. Эч ким кире албайт, Canar bunlarından var da. Так. Мынакей канал. Ава, азыр мооларда калынат, а? Alnat alacak. Ава, алынат, Ава. Так, эме. Сонбек Калматович, моолардын баарын ал. Мооларды ал, наркыларды алып тегиздеп, мыналарды бакта кыйып алып кой. Мыналарды алдагы алып туруп, мына каскалап кой.
келіп мына суны қарап отырсың, түсіндің бе? Так, бүгін бүтіріп маған дала ішілесің. Маған алыш керек екен, а? Ауа. Так, бұл жағынан ше. Қана су қаяқта қалды? Я. Қана су? О, срочно ашқала, балдар, срочно, прям срочно. Мына чоң канал ушул бу? Я. Срочно. Мол жағынан 10 метр алып бұзылыш Ооба, керек. ооба, мынаны бузуш керек. Мынандағы и мол жағынан бузуш керек. Ооба. Срочно, карачы. Ой, как это ушу уят емес бұл, Я. Совсем тосты алып тұр, ғымын, Я. Срочно, Ганамбек Бай, срочно алып ашқала. Прям срочно. Қаяқтан чип, мұны яқтан чип кетті су. Я. Онда узкий қойсын да. Я. Срочно. Я. Полный açar. Полный açar. Ава. Үчөөңөр. Мақпенен төтөң накантылы. Шуны көрү. Тезирээк муну ачкыла суну уят. Карачы ушунчалык суну тосуп алып туруп. Уят эмес, бир уят деген болуш керек да.